Mema emergency Ghana TV ahwefonia akwaba ebusiafo me gidi se bebi bia wo bia nyama ekosiye de ama ebusiafo nsaka video we ya na wa subscribe wa like na wa drop comment no so wo comment section ho de ama me na ene me nsaka story bi wo ahemfie TV ayenua baby de na sem ababedan ya ye mame ohini ni wo ahemfie nkomoso na sem ode ba ne se na one ne papa ene ne step mother na etse na omuton sa eno musa nso eye guest house na de wi aya nkofo eba enum nsa no na osua sa de ne ye na ne papa ekoche no ma ne papa no ebro na nkasa ma ne dwane fifie ekose ebema nchen na bema no okose ne nchen na bema no na onim no wo babia eni ntine ne papa egwenwu ekire na ne papa ka che ne so de no police station honom na ababawa no enkanche police fo ne se bema no one nada na ono nso no nim se bema no one ne naye eni nti oka no kule ma ne papa omubedu ufie no na ne papa epo no de no koma ne wofa na o se didimu ana osa so kwohia abrantie fofo na one abrantie no etena ye abrantie no ene ne fa yefu na yefu no mu ebusuafo nsema eba wo yefu no mu de ebusuafo mintimi enkyerechire mu bebre enkyere mu enti ebusuafo yenko na egwohwe video no emra sisia Precious tete no free by ashama zenu why no waboni kwa du sara kwenu wa ya midwife ko oda in ahemfie adam ete say pacho nyame adom bokoma oba e show isu aye Bible Quran na bi focus ya kasa preko shira bodu ya ne cross pede ehi pacho me snap abram pa wajuma me kan no kan di meji wa eye me bi crash snap me crash snap sa asem wa me be kan no kretro do me nitro me ndintro tinana no moa me oda mami aseme na dia bedai pacho enche bia na me akure bia na me wo me papa ho nti me wo me papa ho emu ho na me ye nkrabo ni sembi ena ni yere anana one ne wo fie ne eya ko school nti me ko school no omo ma me gina ade so ton nsa owo hotel me de ki ma nkrofo nti omo no mo nsa me so me hwa nti no omo ni wa me so me ye bi nti we na da kro obo me no na me bufu ye ena me dwane fifie ena me ko hye boy bi ho boy ni po na oni mi but emu ho na me ko hye ho no ena me papa mu omo hwehwe me no ena omo di madam fu bi na e friend Bridget omo di police for ba ho enti me papa ka say me call police station ho me ka say boy ni mi ada ba nya me anim no kran so boy ni so one me anda enti me so me call police station ho no me ka no kran say boy ni mi anda enti ye ba no ena ni me step mother no ni bu fu ye no ka che me papa say on fa me nkoma me maame nti nukura mi papa so tie ni yere no e na ofa me e na ode me koma ne me maame wo zenu nti me wofa aye ni papa to wase na so ne hwan neti na me ne me papa ho e wo hin zenu e na mo tonsa pacho an any guest house brothel o say na hotel brothel hotel nti na mo ye de ho ye ton sa na hotel we ya na mediki su mankofo ki o de mom de dey mediki ni mom obi pedan a o pese obedemu a na me na me hwe at that time na me were the age 14 to 15 intimi so ema me be ye nkolabonisem na be ni bi ni sen ebi ni se ebia na obi ni ho like nkofo ne ba sa na semia na mekwa akosiesie dan ni mu ni ade na wiwi o kakrakra nti bi wo mekwa akoyi hu kakra curtains ne hu kakra no wa hwade o mo na ma hwade e ko bia nti no emumu ho ne yire ne na no ko hwesa ade na wo na ubenya so obi na obi abeji hotel no so obeda no ko bie curtains na wo ko hwesa ade na ubenya na wo de ede wo de pefelis madam ye pese esua de na ye nyina ye tu kwan ye koda baabi ya hwe hu yi ukubie curtains sa na akwohwa wo no wo de gide yi
Pacho na ende boni a nkola boni se ma me ma meaning se why you born nti edie na wo no eye ma wo ni padua no wo hwese wo so obenya feelings na ase de o mi de mi hwe keke na ne yakoda no ni pakro no oni ubie kwase sa wo ko te ho se ha ko na oni ubie eti edie na moye se be ya yen ya ebeda hotel ni esua de wo be ya me ko wura hotel me hu se obi hwe me edie na sese me o mpacho en mi de na enu pen na me ye en ebi won so a obi oje dan no o ebia me kwa ba na se o ebia obi o timi ba o 3 days 3 times not 4 the for na jaw se me ana me hwe ho nti o di safo ani be jame o ebia me kwa ba o ebia se ye nti me ana na me ye de me hwe dan ni so ni bibia nti ebi wa meko school meko late ebi wa ejo me safo ani jawa edie na wo koye mimi nkoye bibia wo ho but ono oba ko yi utumi wi am kakra David mi enye se mi wi a David mi wi a de enye se mi wi a de na wo ye dai mi a mi chest mi ana mi koye de enu no be da ko pia curtains se enu mi na mi enye se wo demo mi na me siesie demo tu siesie ho na ono wa ye dai na ma ye curtains no ende ade amaye no kre ade amaye dan tina me ka say inti na emu ono ebi wa meko school assemble na meko school ebi wa meko school no mo assemble ni ade inti mitimi ye late ni ade inti emu ho na ode me koma me wofa ne de oye den oje me inti me wofa ne nche na mitina 15 years na be si ende amenya 25 years ni mitimi wofa ne nche sa e wo ho no inti no enche ebia me wofa ne po friend say oh say wo ba ye wa ade a and they forget na muntwa so na sanfa wa de to nan so ba o maka bia me papa na onye de on jintum nti me so emu wona me ba me ma me ne wona nyama mu be ye den nti na me ye den wo se me kope ejuma bi na me nti me hyase to nsuo any drinks e wo circle ni ade me ye no kakra mu wona msan beja na me pe papa ejuma na me ye den e na me ye but me papa no omu ye enuanu miensa ena me maame no so enuanu miensa ena omawo me auntie na me woni ho oni ni penyi odi nkan ye den e ba aware nti oba ye no si o ende ofa ne nuanu mienu aye den nketwa mienu ni so aye den abekom omu so ba ye no mo ni me auntie ni kunu ni nuanu mo ebe ye den ebe wo ye ba me de abusuafo ade asem a ye nua yi kan ewum se nsate nyina anyepe se wo tu kwan na ba koda hotel a boka na kope hotel papa minyi ni se 5-star hotel bi weka bedi sankwase asemwe ni nyina akoye san nkete a yehye mantamu se me battery buache kasa grandi kwase asemwe ebinsi ho decent class enti ensate nyina enye pedie but so obeto kwan na woni sika eni kakotra bus station na de enchi because kwasasem we omudi na enye me nwanwa se ye betumi kra de camera abe record o chena wuti ufie ni e de ba blackmail se o naked video wo bra nkoye boni bia o watu kwan na akope ba bia da ye ni nipa bonefo abayifo enipa generation we no abayifo a wo mo ye enkrasefo a wo mo san ye emoa eno ma be friend ipem ene ene o mote na ka me kura me sika behind hotel fe me beda o be pia curtains abe ho sadia o chena be huni e phone me e abe video wo ho ani asend ya brew because wakoda hotel e do be ya contact no wa send ya brew say me wo naked video one face camera me ne e blackmail you akwasasem we nyina o tu kwan na ho be so pesika now when you now sir quack hotels na hihye mantam enka eye sati na ba ni paboni fo bi ti se we ya o to na ni hu asase kabo hanche we mo obeti grama eni pa be ku anadwo abeju sika ye tio precious mu ho no na we precious anya precious nti emu ho no na me ofa ne de oje me nti na me woni nchen metine nchen ono ana ohwe me ni bibia ebi wo ho a wo bi ono so boa nti me so ya na me koye adwuma ne ade
nti emu ona me ofa ni bewuye obewuye no still ebusuafo frem papa say oh but nkrofo say mo YouTube no is not live ebi mo frɛ omo frɛ ne say wo mo nka asɛm no don't forget no ma me dan na me po me nya den me ndem mo ka still onti omo ka still onti onfi nti no omo akasa akyerɛ na ontie omo akasa akyerɛ na ontie nti we na me ni abrante bi ebefa ayefunu I think say last year no nti na abrante no me ni nyina na ewo ho obo ne ho modin oboa me nkakra ewo nti enu mo na ejuma bese ye na ne grandma abai na ne grandma ni bai na ne grandma ni si said ya me wo fie no mo ni de on paint me nya den me fifio e na o ma me 300 cedis say me fanfa ka enye dem enfri fie na me nkoye ho na me ka che so me ni baby a me ka che mo say me ni baby a me den meko nti nya me fi mi na boy ni susu no ni tumi bia obekasa because of say ho no mu ye ebusuan fie na me ye den me free fie na me ye den me koye first day oba ye no na me nya nko hospital ye nto bre 300 cedis na ye de call hospital na ye cost spend 2.1 na ye de 90 cedis ye den e bre ni balance na me de me ye den me koye nti no ho na ma me ni ko pe me papa ne number na ofre me papa no oni me papa kasa nti me wona o say me papa say enya ne ba na ye me na ono oni me kasa na nsem bebre nti no ofre me papa amba asem ni mu a enya ade omo mba enyi nse ni mu ade na yebusu apenyi suma a ese omo fa paper ni nko chinchina ma me ne say me papa anka ho hwe de ende omo ntimi nya hwe nti binya mu be ye de na me ni baby ameda mini baby ameda na mi koda madam fu binche ye freno o sheda anya madam fu saba asem boa no no so de ye de e de boa mi ye freno ama nti ono susu no o ka chem se o nebusuafo no betimi aboa mi betimi aboa mi ama ya hwenyi nse no nti no se omo boa mi na ye hwenyi nse na ombe boa me ama ya hwenyi nse nti no hospital akra na one ne wo ye no Debbie boy na one ne wo ye no Debbie so say boy ne nana be pam wo fi ho to be pam ori akola ne fa sa tam no wa na menyim na unya wanya say na me what say 4 to 5 months ni okay nti na ama no nyam se yanka no kro de me introduce ma nebusuafo ne maame kan ne maame e friend ma Mary na ne auntie no ma Dora na ono ama no na midwife no ma Sarah nti no midwife ya ogboni di on e friend ma Sarah nti no bibia na omo boa me hospital no omo boa me meko hospital omo ma me aduane di me bisa omo bibia omo ma me nti no emu ho na biyewe me brebe so se mewo no na omo ka kire me se omo be mama ko omo hospital bi wo Kaswa e wo memo hospital ni okay omo hospital bi wo Kaswa nti na omo Dora ne ye den e ma me direction e ye den e ko hospital ho nti mi dro be kwa ko wo okay nti mi dro ho no na ma me ni se we mia minie se ogira kwan ni so twen me dada mia minie nti mi ko dru Thursday nti mi ko dru Thursday na omo ma me e friend say forced labor nti omo ma me forced na time aso na me wo 9 months mudi but na one count dey bi e na omo ma me forced labor nti forced labor na omo di ma me nyam se yanka no kre na ade na eye me ya nti na me sun nti me nji bi da me sun sa na we eno na your first pregnancy dey bi me oba boy wo was okonya 7 years na me sun ade ni ya me ya nti na me ntumi nya hwe mami na nkasa nti na me fi se ma ye den me wu awie nti nkomo didie mu ansara me call hospital ho no ye ni say as a girls o ye djuma omo ye nti girls wo ho omo ye den omo nyima omo ye den omo wo a omo be je sa omo ko ye den omo nyima omo ko ye den omo nyim na nkofo ne bo omo a na akola ne omo wo a na omo agi akola no wo ma agi akola no e di aye den ye say omo je de ma obi a ho ne ba na just in the form of as
I was our hospital Korean hospital and maternity home. Me pacho any clinic. You Cassie. Emu hono. Say ya na sata omu nim say ba me na me so me wo me different mind a me di wo. Ba na wo ko no nim say wo ko woni o ma je wo ba. Omu ka chem say omu be boa me ba me re mu wie ye no. Omu ka so mbe boa wo kwan be so. Like o ka chem say omu betimi aboa me. Am aye wo den. Ahwe nyinsen ni ade but omu kan to say bia wo yom be je wo ba no. Baby, it me re mu wie ye no. E na omu ka chem say akola no mu be je no. Aye den. Every me say me dey am obi on timi nwo ba. Eh. Edrusa. Ewo men ya yetimu. Me ba cho ayeju. Ye bo don komisa. Ba cho ejumo mu ye no. Yo ka say. Nti emu hono na me ye den. E na ye me yawo me mu because of say na partner ni mpo na me ne wo ho no. Na ontumi mbo ne ho mode na de na na ebusuafo ne so de ye me no. Nti emade ni ye me ya nyam se enka no kra me wo ho na me kae a na me se anka me mpo omuma me nti na omu fie ho because girl no introduce me oni me auntie ni fie ho nti obetimi mpo di nkrofo na ye den aba oba boy ni mu ho no me wo ho a me ye save because how de onye den oni mo nti bra no mu pam me nyina me ka cho mu se me mpo me shara ka cho mu se me ni baby a me den meda se de be yom be do mu be jami edan na ye dan mu polite nim dan light in him dan video bibia wo me phone so me bibia me ka bia me wo evidence e wo me phone so because of say na me nim say the ankofo ni ye na nyantimi after everything so omo anye we a meba be report omo e wo either say police station na baby nti endra no so na o se me nko na me ka che so me nheda anye den eni sike bia na me nim obia nso wo kumase anti me pa ne chow onboa me no se ende ne de se me da ene pe aye den asa na Monday we menye de me mpe baby na menye de me fight endra no okome de me ena me frère boy no na me kan se okome de me so on de onboa me 50 cedis ena o send ma me na me se me koto emu e wo station wo nti me dru wo no me gina ho sa ma me ne frère me sa ti se 1 hour me nte ma me na oton mo of friend sa ti say 1 hour minti nti mu won opra me no se ma me ade na me se ohia mama ye dem me di nkwase asem bi enu me hu nti no na me ye dem me cheche ma asem che no se no anti na ho de obe den obe che fi se lie ye nyehwe ye nyina adwuma ba ko na ko ya nkante na nso obedi asem no fefefe oba akoso ya no pay nua me chia okwan so nkoso papa ya nchira nyame hyiram ise ho no obo ama me nya manager bi number okay so oba na me church asem chire chira unti ho no ye ntwa ho no ensi enti ukọwie na die ne si me pa cho me kodru hospital o mama me force labor nyame nim si nyame si enka no kra me me nyame nko a uka owu mi hu owu se me breye obi a won kan no yes na duro etu akola ne ba force o mra force me si yare yo nyame bekuye nyina da kukura mu eniema e ko so hospitals ahodo no ye nyina be kwa sole o Christian country Ubia ye shilawo asafuye wo ya kron edu kwesiada ye dokutiti sei wonyami bekuya yo kase God bless you. Ma'am, go through hospital first labor na mo de ma'am nyame se anka eye me ya me sun ye de muni na na dwene nyina na me ntimi enti no emu ho saa besi Saturday me gusume o se me nchim saa na me wo me first born kwan kakra be enti me breye enti me chim saa na me ntumi enti me chim saa na se na me de me yemu chim no e mama wo de na no teteye enti no ma wo de na no te ne nyina wo me phone so ma wo de na no te ye no e na me o ka che me se emu ho na me forces sana me hu se baby no ntwa ma simple kakra piti se de ya mo twa ase no na on pam no si untimi na o twa hu pam e na me bre ya na che so onye na se kra papa o e na me ye ya na me chim ye nti enu ho na o se o twa ma wo de no na o ye den o se wa pam nti me hu se na ahoma bi essence etua ho de e na o de pa de ye den e show nti no emu ho no na o mka so beje akola ma me free fie e na me ka sa akola na ye den ewu
Nti me No mo so mo gina wo mama usika say 30,000 300 million pachoan me ka sa akola na yede na obeda obesanda le kwasem ma le pe bia ma wada na ya wura mu hospital kro no na wo chena no ya biye mu firi akodu Australia emu asem sei no ese totumi twa e wo ma no ba kasa precious ma e ba ne sa no nyam se enka no kre arreho kan me se akora fisasa da no wo de yi me wo ba ka wo be ma wanyi oba abai wa ka ho wo de akwaje 300 million itino me ye sa no me ye no na o ka se mbaji akola ne firi nsem ne arreho kan me ntimi hyase sunye ntimi hyase me hyase sunye efiri sa da na me hyase sunye efiri sa da no ka che me se midwife ne ka che me se meja akola na man na meja akola na man ntimi ja akola ne ye den Emma midwife na ade chie na me de me yede me koye me kofi nti me koye no 1 week later boy ni sunu esan se na nyinse ni mfa ebusuafo ni hunu nti no omo ntimi mpo amfa police amba po se o si akola na ewu a ende body mpo yeden ewe hin nti bi sum be hu se asem ni inform hu nti obi anfi but me na sisi anesa ha me na me si no me bana me di nkofo na omo pictures ni ade aba na e di atutututu eti wo baba no omo je no omo ma wo sei omo ma me omo suma ama no no de 270 million den ebre me omo je akola na di sei me pa cho me wu 23rd May no 2026 we anti am say I think I got 3 months na omo de chesa wo pacha na omo je akola me pa cho me wu ye na sa da na ade chin na omo je akola no Sarah Madam Sarah wo ne number me pa cho me den me one number yo friend what say onimu no eti wa bodam yo waje na wa so de ne baba ma no mon friend my ewudi fo ai no mu nyina abom ti aso de eti ese e den na fe de wajiga so obeje oba me wo ho a me hello Rakwenu good morning me pa cha na ho te say yo me da se anope so waje me fresh so ye frɛ me ohini ni me ye adwuma o Kumase ahemfie TV so ababa wa bi aba ha yi o fe frɛ Precious Tete na me mu obewo yi e ma mo ne ye nhyehyɛ ye se wo wo a mo beje ne ba no ama obi ampara the patron me no o si wuni ma ba yo ano and standard in the buyer say, "Oh, a woman, some not that way. We and I say, all fair one, no moment to America, no call. Or fair one, see, all see. It is and see, one done, I know what her, or not that they are before day, say I, come see you. Eti auntie ni dini podi say auntie Sarah edi na beba se nipa se bi o modam nurse fo bebrebe am wo hospital na wo mo obi adin se wo na wo ka sa asem no adai wa ye ne de die ne besi me boni nti na ye me nwanwa na onu kwa ne ho ye me nwanwa esa se wo be kwa na no kwa bi sa wo se fabano na na eja o tu kwa batanti mo na nsi aba be che me ka na o mo baby ne ko ye me ni mo ho hwe me ni mo ho hwe so adam de si ne on tu baba no na pay o mo frɛ me kwa na me say me kai no because asam o twen nyina me ni mo ho hwe enipa o bo ne din kura me ni mo hwe nipa ba ko pe na me ni ne di afa na ti duba ono e no ni me no so mama ma frɛ o bawo awa kanona senya na awot nti wo de wo ye good nti wo de wo benya o chama no na ade nti hwe no na je na wo ma me na me see you me pa cho ma Sarah nyabotre Precious mami o si onimu
ɛdeɛ na ɛkyerɛ sɛ onim me pacho oni mi pa omo nyina obo di no mo ejuma baako omo nyina omo ma me ya we so bia obebe ni bia is a victim of whatever we are doing nti no omo nyina e nipa baako a omo ye dey omo se wo sister ene de wo koma ano na wo sister ben pacho ono o se ye ono ye friend o se ye ono ni sister se ade me sister ma Sarah me pacha onipa na wo ka se wo de precious bre wo no se wo se ye precious ne sister no precious se ye wo mom na ye wo sister wono onim sa maame no me so me ono precious me nim no sister no nya me sister oya madam fo keke oya madam fo me nim no from tititi aka se ye nyina ye na fo nim se me gi awo no so mama ababa yi na wo mu ye de ntino me de ne ba ono no ma Sare me pacho children and why women and children hospital wa ana e bi o enye ho amodi na maternity home ana clinic ankasa maternity home e dey maternity home maternity home me pacho maternity home ni di say wadawroma pacho me na tu ni bimpo ma madam baby a wo ye adwuma no ni maternity home ni din me se me shada entu ni din afa na me bie ni kakra enti bu nya ntu maternity home ni din enti ani din Debbie hey maternity home a ye agi awo wo mu a ye betimi a direct nipa so onko wo no eni din e wo Ghana ha kaswa afa na me start ye kranche afa na me start ebi obi nim no wa kra na me adwuma no obi obeka se obi boy remla me say yen ye show ya IBJ hwebla producer ne wo kasa wo bo maternity home ni din e wo duom ye bebo ama wiase nyina hu se dia wo ka ne ye no kra obi abehu antiti Miss Katia say Oji abaiwa na wo nyina ye ho videos na no de wo kyena de eti maami yi wo si wo nim maternity home ni din but what body na kire producer e wo odiom ye bebo ma Ghana wiase nyina atibi eti wo si wo nim na me ma ye say me friend Sullivan Clinic me ye ka say no I was see me ye wie yo mami wama police ni bi e friend Clifford afre producer say yam fa asem ni mrafie ni e meka mami ye nyina ye nipa obi etumi yam from so nobody is above reproach, nobody is above blemish. It is how pesa wo bi ya tetreta antisala frudiana kwane anopai ejuwa dai frudia ne kwane ne be so na blaste mi to nyame wo bani ahwa blaste anopai etino madam ye odu picture kame do picture to afidie ne so me ne wo kasa yi me wo kwansa me do photo to so but me hold on for watching so when ya sem papa bia ne ya meka now say sila wonim na accoutrement exhibits evidence ne nyina be gu abonten na Ghana fo hu ne yagoto se wa bia maternity home now say wonim maternity home ni din opie ntie bi me pa chaw me bu me sraw aho brasimo asem no se odi asem ne ba na mo friend ama friend ana dem ra no dem sem dam asem akontuni ti so mo no ma friend mo fi o kura asem no bi le delivery keke mi ye delivery mi ye bi pra po da se me ye delivery a ni pa ni beja ne ba wa ha mi bi sa ne ono ga mi bi sa dam we ene ye hia wo kachena de betwa tiawa ye hia wo achena simu anadwe na bedu kumase wonie precious nie ai bi jamu show audio ni mame audio na wo bo maternity home ni dia so afedi wonu ni di ni amo ne dia kan ye fa hange na so chena wa ma ye miem enya pepes ni wie ye infanto so ma mi asam na wo kan de ye ne wonya dwen wo betimi abia maternity home ani din a wo di operate Ghana ha eti di ba na abo che producer
Mami, say what pay maternity home. Anything, but you operate, ya jia war. Hey, Wamano dear trono. Etima Sarah, dear met me the ama benefit of the doubt, and they say, what's na, ye hear what him fear. What's in a genya copo ye who I dom, now be a punwa, ye hear what ha. So what ma, na fe, dear waho, near same. Happy we owed your mind. Precious, what's it against Intima, Namisi and Canocre, a year me ya. Inti edana me ede me kono na me share that me wo ye na da ade chin na me share that ni anwodin. E na me yes me fa akola na o si de bi akola nde me mfa na nkofo no ba be fa akola no. Me wo mo hospital ho dia. Satisfied na she is operating illegally. Yes. And namumra kwaso illegal ajuma and almost shawa omo ye no. Inti no ka che me Because we share hun katasem kra no onye mami wey what the jeti abro. This woman is playing with fire. Yes. Hey, who kwaje ni power asem ketwa. Wo woni kwankwanta. Sir. Ah wonye hun kra tanwe ya. You also Mo je awo. What do you know? Mumie mai. Make us free. I'm FM Kumasi. Hey. Na ya na me be pie ho. Mama say bibia e boko de. Na me adom. Jo, but woni ma baba we be a friend of Precious Tete. Precious. Me shut down kai. Okay. Precious Tete ya baba we be a oba wo no. Na according to no o say wawo akwada foforo or how many months? It's about 2 months. Na mo na mo boa no e wo abrante one na nyem ye no. Omu yi ni to abonten. Na ni na mo house no. Enti according to lady no o chere say emwa mo de boa no eche na ko wie se mo de asesa ne ba. No, Precious Tete. Precious Tete. Also, my man is 30,000. Say, mo de esi ne ba na nine. Hey. And this is the allegation all yeah against you. And you know, yeah, say you be free. Na say the asem no esitie no. You who so side of the story because one person or kasa wo ye fidie no so. Na sisi ye kasa o say akwada no wo momo nsam. Hey. Why no na o person on me yes anyama no. Na but we a midwife. But try me a midwife. O hospital no one here. Ewo Kasua areas ni mu. But our hospital ni din the same. The Sullivan Clinic, but me. IBJ, God bless you so much. Good job. Canada no. One new hospital din afedi abe Sullivan. Sullivan Clinic. Agitawo. Yeah. Boa wanu mo nyame na make. Debbie. Sullivan. A beti boom. Me see de bia me tumufu woman of faith for de bia me kase. So wan hwe ye na wo ma awo ho pressure. Di for tow so a. Wo be ye do bi nye bi. Ayesa obi a opeba o. E ho pressure. Ene de ama ne se yo. Ene de ama na wo benya amane. Eti wo no a waje akobi ba. Wo so me miensa na obi ahu se wawo no. Ye beja akra no. Kosem. Eti wo be ye dai. Wo be ye dai. Wo be ye dai. De bia me kase onyame mre. Ene mre pa. Kama. Awo amengo ye ne nkyere so onyame oni ho. Dabi. O de mre ne na. Ene ye na de. Eti tobo ase. Oni pase oni o twen. Ehum. Wa wo de ekwotoche mre cha ye twen ba fie. Wa wo mre cha ye twen ba. Wo ma me so ase echem. E ye de ne scan ko si wo ma me so. Me ma me. Why ne dis scan be si ne so? 270 no. Ye di ma omu di ma omu girl ba ko mu ni ama no. Omni ne ye adwuma no. E na o de brew. O de brew we. O de brew me wo I think say we school junction. Kata. Na obu so mbe ma 30,000 e de no ma 27.
Omo si omo de emu 30 million aboa hwe mimi nyinsa anim. Ewurade Nyankopon. Na che so ma say sisi no. On the 3,000 aboa nyinsa 2027. Edro na nyama bia metoye. Se menyim na moja asem hu ye din. Nti no ya me kwa infusions ya doctors for prescribing na ne boy din. Nti omo si metu ya half. Na omo nso etu ya half. Kasai. Metu ya half na omo nso etu ya half. Wona ye je wo ba no. Yo. Ena facility so mbema akoda na enye te se bia omo uji baby papa bia ma obi ana me was our videos ni na wo me phone so. Okay, send you. Tabo dan bi mu no mbema akoda ho na omo wo caliber of girls egu ho a IBJ video bi sa ne de mo me yenhwe. Tabo dan ni aden de se ne de. Da bi no o chena me so o chena da asem ne awie. En tabo dan ni ade de mo me yenhwe bi. Ba bia na o dan. Amoma me da heho no mu no ntimi so eba ne saa na ebusuafo no eye saa na omopam me no me ka kire om se me ni bebi a meye den mekọ jese se de be ye ombe den omu be ja me a meye den me hye ho no mu mpo anka me wo ho a na nka nkofo ni mpo omu nyame mpo a omu nsan be ye den ebe ka akola ni te ba ne saa no omu nkasa be hu se na mpese me mfa nyi se na enye den efri mu ena amano any dora na oka ni maame ni omo nana nso kan one family now abusuakuyo yes ebusuakuyo ana omo ye adwuma omo ye no omo kan no mbe hu mi wo park ni so na omo ka kire mi se mi nim na mi ye ma adwin se mi dwane a omo be kumi o se de o so omo be kwa akwaji sika bia omo de ayeden omo de ama mi ni wo baabi nti ehu bo mi ehu eniema ekoso odifo nti ehu bo mi na mi ntimi nso enye den enka asem ni nkyere obia but na bebia na me fi se me hye wo boy ni mu side no eho be den ebe boa me because girl ni de eho de onye den onim ho bebia nti me kọ ho a omo nkasa pam me cramp e den ma me se me ye den mekọ nti omo timi tinase ye nebra akola no yes ar be ma na woni wo ni se na wo ka kire no wono so ya we se waton akola debi ono onim hwi o na wo ka kire sei me wo no ka kire no hospital ona me ye den omma mi frɛ sɛ akola na efiri mu nti omo so ya we sa akora efiri mu kro ba be ha akola akro ofro bi kwa nti me ka chom sɛ omo bisam sɛ hospital be na me ka sɛ me wo kolebu but na nye kolebu na me ye den abije mo me yensante hospital ni din bia na obi so e was experience no mo audio no na ma me na modin na nye sɛ me na mebo ono amo ne hospital maternity wo modin na ewiase nyina ntie maternity wo makora yakọwa yaje ne ba ma ne 270 million ade afaba no ntie yebusa maame no oso onim hospital ni di afa na oye ho adwuma ti onim ni di wodi ka so akanda ai wo ye ho adwuma wo nwe so wo operate yankwae nti ma eba ne san Kaswa areas ni mu but our hospital ni din the same the Sullivan Clinic, but me starting me shouldn't start in Papa Bia and say me yes me best starting no afena me me papers na niama but what me gia wo but try me to me gia wo okay I ran a mean kana sem no ye wura kokko tia bi oh ne kra no omunye professionals eti na bakra ne ka che ne se na sete a ohunu pam maame na no so wose wasete a ohunu timi pam nti no me brae pa na fisa eni pa de ne ya nkwa to chache o wono ne boyfriend ya nya no obi so de bia ye no mon frane na saafo ni nyina wo momla na IBJ mummy and you should start story we kwa ba kokra ne fa confession kan is enough because efie biem yen you should story we kwa ne fa confession kan the precious say no e dey nti na fe de wani aba ho so obeje opa ma embra na me wo na me frɛ om sɛ me pam cho me pese me ye de me fa mu 270 million nye de emma mu na mu nye de mu fa me ba no ma me but yes I no man giantum
me friend donation or the ma me no man ye den man gye antum nti ma be me ye den ebuye me gusu frɛ na sika no na wunyusu na me nyusu mu na dia na me yi wo mpe na ye sa 5 million na me di ma ama na oye connection a we nyina ba e say sa ama no nim ne number me won ne number abije mo fra ama kro ne ma ye yo ena me ye dem me ka kire ni sa me 5 million am kan simpa che sa ama no na do course as edu wonu ni agent no the girls ne ba agent no nti no all the girls ba bia nkomodi die mu omudi nkomo mu say yetuo mo kan nti no okan ye no ena ofre Dora ne say me nka nche boy ne busuafo say IVF na me ye dem me koye ena me si da bi me ntimi nka nche boy ne busuafo me maka no kra kire mo say mboa na mo de boa me no mo de aye den mu de agi akola na ede efri mi se but ebusuafo ni person be de mbe boa me fi se omu mpe mi wo ebusua ni mu ena mi si no e wo say me sorry na mi pe obi ebia obi be timi aboa me wa kwaje wo ba nti mi si mi trasi bia mi su me ebusuafo a omu mboa boy na ebusuafo a omu mboa ena mi ye de mi si no mi ankasa mi ni mo bia okuma se ba me sim ebia na nyame aya adom na me nya ogifo obi ewo baby nti mi si mu mi ni mo bia me ba ya fiti Friday mi ni eno de yate enti se se no de odi na apese ye boa wo mi pese mu boa me na mi nsa ka akola no yo bi a o so ya ye ni bi ni enko ahoma ne so hello me pacho good morning udin di say mama pacho we de beti mi di na sie kakra ne kwa so ano no fa udin sie na kasa mam pacho de tie ne say me maame enyem na enya wone me papa na enyem won one obi fufuro na akwakonyem ti eya akasa because ton ne me papa ni wo ena sisi an wanyem no ne me papa so neti ena me papa ye send ye saade a won free fee honom iti nice ni no oben ye wo nice ni na again na de na ba no ye fie ni an fie ni iti onu de ye nim ne pa e friend ma Sarah ni kunukuru ewu ama na nse o ma ye 1 week a emisa fiance o ma be ye no iti minya accident na me ton tea bread o akole na minya accident na me ba me papa ona o de me koye no wo me pane enti na obusa me say me papa situation no me ma me situation no ye ne den bra no so se wonje nipa na me ma me ne na anyem no so wonje ti ma me no de ma fa ne se me ma me ti me bo na ma ne no introduce sa we ni ma yo ma ena we no introduce no so ma ye no omo ma ne chop money ti Wednesday no ena me fra from one omo sending you 200 cedis e ma no ena ma hospital akọ no endru mi santi endru a Sunday ma me kwa asori o ena krofo ne fra me say me fa me ma me mbra mo se mo be pedan ama na tinim e wo ka so a omo se afo mechi omo nya dan wo ka so anti malangba we no mu nya dan no ma endra me ko emi bedu fie na 12 abo a e kwa kobo 1 ma me de ne ko malam se anya malangba we omo se malam ye kan say le be bolewi se bolemi o se hin ena me de ne ko e mo se mo nya dan wo se blana ye kan say social welfare plan ni fie na chese social welfare so ka ho ya intimate program na me say mo se mo owuria mo be ma no sika na ode aye adwuma ba me tie ka cho say na chese social welfare ni so ka ade na omo ye no tana ma me ne sa bi kura oboa eno de bi kura oboa itimi say me nim mu iti oka me papa de o se anya ne de anti won di echire nti ma me na me ya ne baba apani me na me di asem ne chi anti me ti again na me se na sa na ma me ne nti me ti na me se me friend and de papa no se woni fie ende na mo se mo ya de se mo am we peda ya ma no fie na me o de me ma me akwa tena da bi o no mo se wo ma me metena ona won no mo nya ne dan o se o mo brand o mo se o wuri o mo beji akola no woma ka kire o maami so o maami wi on beje akola no ma ye ne dan na oma ma ni scan na dia rent da na odi bia ye adwuma no mo ma fa akola no na mo ma fa akola no e na o maami so se yo wate me ma me de wa me papa say onje no wo ho no e na nipa no so anje ma me so mi niske bia me de boa on so ma ko jiska no nya sa
Pacho say. Eti mo akwaji sika na na. Ah, yankwaji sika sa won wo yesi aka ni 2 months. It is say wo ma me etwe so obewo na ono so. Ya ji akola na na. Amu pese me ma me wo no mo ji akola no. It is say wo mo na ehwe wo ma me ana. Endra pa na me de ne koye. Se endra no mo so menya dan ama no. Ewo malangba we wo. But it is say de akwaso nyina no be kwaso de wo ma me na kwa na. Pacho me de ne kwa dada witie meti we no me se me kwa kofa no kurefi waba. Na me nim se me kwa meka ebe ye gidigidi nti di se me ye ni police case. Any ye ni police case why? Na mama ye ni police case. Na hospital ne de mu pese mu ho a me ye fie nani ma. E na me pacho mame se be ya dance enti kabomodian wo kofa mame ye video. Ye video na ye nyina ya moa wo man no na baako fo ntumi nchekere wo man Ghana ye nyina ya man baako na ye wo na nipa bone fo sika pentem sika pebone ye de say niema na ye nyina ya moa na nipa bone fo si o ma be frem no ye tu o ma se eti pomodi ekofa wo maame firi ho na se de o ka so mo gi awo na ehu wo hwe a wo maame kra ko ogi awo nyina wo ye operation nyina wo ye operation nyina wo eji awo ye niema bebre wo maame ni ye operation wo ye operation nyina wo na so ase no hospital mi nim ase ni license nkra ta ni ni hu ro Kuro kaswa ama to say Pacho yo good morning Pacho e frame wo hinini me ye adwuma a Infie TV Kumasi wuni mabai we be a friend Precious Tete Dabi Vera Pacho I minim no e dey transactions ne course so ne tem wo ne nyinsen a na wonyem a ekọ wiase ne ba koyira wo mu okay mama Pacho about me friend Toji sana afie do mu friend no ana it's about me all certain day bi na me say wa be text me because na me nim Vera o baby na me date on the first born papa ye friend guy bi a miss me ba se man be nim no enti me say me ni guy ni date na no we na me nim say boy ni ye den e wo ba enti true boy ni na me don say small boy na me hwe no ne ma me ye friend Toji wo enti mi hu say friend to enti mi na me hwe Toji ba no abra na me nim say Toji cry ye den e wo honum call ye adwuma po a Toji mpo nim say mame enye Togi asem ne ye frɛ nya no ho asem ye busa wo say edien na akoso wo ne Vera ne ntem wo mpra akotwe de mfiem o si onyim and I'm say okay enti obese me nya den and obese me nya den I should help her and I'm say what down I don't see in case of anything and I'm say me dey me nim dey make my I don't see boy ni maame and then the papa boy ni maame ni nebusianfo I say omo nya den omo mfinyi say I say obia omo pe na asem because of onyin say nti enti omo si ne omo ba be ma na onye etume bia enti onye den onfa nyin say ni nko na so onko yi nyin say because of boy no onye etuma nti na I'm say me dey meet me but a friend of mine e ka say be try me say say ni say na dia say ni say adawo di akwala ma o say den enti dey me met me introduce because I don't have anything in mind I no see you and I'm say me fa the pan number here the text no enti me control me madam for no ana madam for ne di woman ni number here den e ma me ana me for Pacho woman no say friend say why Pacho why woman krona wadam for ne connect with the man Pacho woman dey me the number ni keke na here den e ma Vera enti Vera obi a wonnim no nya ne number I mean, I'm no madam for no ho. On now the man or the text him, and I'm here. Me for Pacho, ama nyabo Trevera so obusa wasem Vera kasa. Pacho, ama who say unim woman no. Pacho, ono no di me introduce ma woman dey me need that. But omo the woman na cover up in terms of bibi. Say the be assemble. Me nya dem me hu woman dey chia kwan me hu woman da we cry back but say woman na midwife no because of message me X no na iPhone X na me the text message you sent me everything was there I never delete anything into ono no the woman na here den number here dey text me but me na me say nyabotre
me pacho ama na chese wo nya wo man ni number wo bi ho e na wo de ma Vera eti transactions na course unimu transaction na every baby ni to di catch am so munyi me fi issue ni mu cause me dem ma no ha me de me kasa introduce me de maybe ni bank papa na me ni train plan maybe me de me ko catch am say oh to dia e de me beto ma no na me ye de me kant mu o catch am man so munyi me fi asem ni mu ama wo me fair Vera person am catch am so ma ye de ye nhia no say na issue ni ko no ma me ni fair me e threat me say me na me di girl ni ye de e ba say John person ye de on pass am ye de ama gina ho na chese ma me na oya midwife na efra wo threaten da bia na midwife no na de he woman now to di tin ni number no de enam ne so a Vera ni ko hu midwife no patcho ai ni threaten wo threaten me say me na me di girl ni buy it girl no I saw ni boy ni nim ade e de ko me patcho ama gina ho Vera enya ama ina so man 500 cedis no ama patcho me ba so wo so ni mo e de ne ama 500 cedis ya no mu discard be ma no okohia woman na woman ni discard man no de bre me ti why na discard bre ama na discard ama mama ye come 27,000 no why na de come Vera mama patcho me one woman friend say madam Fuwewi I never saw the baby me baby okowo but me one of my friend say we anya no po na nya woman po kase na friend me any driver na friend me I know with this kind of bro nti wo na this kind of come Vera it's me driver ni sia out ya da se de hia no no wo so dam ye be chew wo dam se wo na wo gi scan come ano no ade kura wo beton ma wo na wo gi 27,000 e de akoma no wo be chirem ya da se pa mo record my ni se mo nyina mo record my eti ade kodia Vera beton ma wo na wo koma ni 27,000 no wo be chirem because of enutia make my dey say me phone no na ma scan my head ma scan screen record and answer screenshot ni na head ama Vera crack chem that was your munye de omko sign Vera catch nipa ni say onu sika no or the scanner ko say because of himself na esisi na boy no boy na bush afford na head akọ baby so the scanner head akọ sie or the scanner ama woni de betini aboa wo se wo pa ochina bra na be sign wuti se woni mu de woni mu obia number keke na wo de ma no me ba na the evidence mo aba bi ochina ye hia wo kumase simu anwumre producer am fra no na me ma no direction sign I wasn't aware so ye den sign radi nyankopon because who this sika koma ne de ama wudi abam tie so ochina wo be sign wo ya kan ma kama first kan ko study ka tem so munyi me fi asem we because of me your ba ni tina me de ena me si ame ye say wo be sign wo ho onu omunyina no mu ye adwuma ba ko onu ni ma from amba me friend ye nsia opa pacho onu ni maami ni nana eno mu be hia me ka chem say lady nu omu be hia me ka chem say lady nu wa introduce am ni say mi dwane a omu be den ida so mba ko jiska na obebi omu be ko akoje ana say omu be Vera hold your peace Ama, please hold on. Ama, hold on and listen to me, please. Shh. Ama, me pachao. Diaba buani se me si watchna. Me hiya ukumase. Na evidence bi a wo fabra. Patronati. Se beya. Ye be jina wachini ya clear. Okay. What you say, sir? And yes, I watch me promise you. O picture wa ha do better TV so near the disclaimer to so. I don't want to do that. Eti na mpese watch na wo ba. Me ne ewunie na ye hu de ye be ye. What you say? Patronati. Good. Before brem. Malady. Oso ba. Ensam na no odini wo ma we mu. Enieme bi koso mantamu adwumakuo bi koso a abanimu hwe auditor eriti police for encheke at the on point bibia koso enti obi eye na adwuma ana ekono oba
Omampanyini Mr. Excellency John Dramani Mahama bemena odi for pokobitumi safro asemi wadawro ma wona Ghana nyina to abayi wo fa wonsa opeja wonsa kosoria for nazi form we she IGP ema IGP ntu ho na mo wasem we mu adwuma ku bi ye nwredi star ye eni utumi so ye adwuma empo so mbetima kwaje awo aton grofo ma ye ton grofo mo Mr. President ye ton grofo ma IGP ye ton grofo ma obi nyamana ne ho kire no a ne abeda dawo ni ajoba 300 million no akodu 270 yateso ye bia show IGP wudin ye bebo wa wudin ye bebo woni boys yes them baby eduru no abrampa mo wi pe baby papa manina ne kwase malady papa manini eni me koso na no odene we mi si eye totuto yes remperimfo eye totuto ye di asem afri na kopem afia ne kwase malady eye totuto so bi betima tena se bi connect anything wo you operation awutimi your operation eji awo eni ne wokum papa fo ase se mi hunu pam eni ne wokum kwafo pa o eni ne ma mi selai wakum krofo papa si what be break clinic e o kasoa TV3 side o sadia yi anya sane ka no ene na mami okunipa ene ne mami wodini pewu won say ye akora ne IBJ ne maame ne kasa yi yes o se ni kuna wu ai crash fridge ne kwasem enya yie on say de ono so ye de maame David ye de bia ne maame on so se maame ne kuna wu ai eti na pepepe e ne kure malady so enti asema ye ka no asema baba ye ka no enye bosrem ka ye de bi di nkrofo bi ama o mantimi aka o masem enti baba o sky oji ye malady mini ya adwen pa ene che evidence ye okuta ozu na akoye e de no betoye o wi abeka se onim wo he number na unim na malady so bi nim wo a e be de nsa ka o number ade ska kasese amawo ewiase boni ni predisie hey ewrade ne kwasem onyi se onyi obi obehwe no obi be maso manya poni bia manya ntanum ti me papa se enye ne ba na ye azantro na wantwa wanye o se enye ne ba na ye obi no obi koda hotel no akote ho na wo hwe wanza wo so nyame achi awo hwe ma tadua huntini anwa odia anwa odia obi tadua anwa odia ofodo o malidi iti ye besire IGP ni Mr. President Bemen Munyamfo John Dramani Mahama onyansani ye pachew ni pebi a otia monudru badwom enko Mr. President wo Bemen nyansani Sullivan Clinic CCA waka soa TV3 CCA maame nanum asem enye obi na ko nanum asem wonu agina koso akura na yawo no wa ha pusa wo TV otimi onim ni atro kesesei sena ne wura fi se wodi kan ane ase ho onyame ba me etumi ni amode ni hunumu aba ye de bi esa ba wura otum na de bi ehemu bala de nyame so eno to ye queen lady no yes nyina ahima because asem no ba bi be free no e ba bow wodi kan ye ho dwuma dada ba na ne wura fi se wodi ye dwuma no eti ye dad ye dodo wa na wo da line nim say dem udem eti maladi ye se IGP be manyense ne yenimu woduma so ye pachew asem wei mumfa ne fala enkofo bi se baabi ye yeniema boni ti o ma wei gu o ma ne mo ase pa 3.1k mumra asem guni pe ni mo ase asem na no odin mumra na se nipa to nipa enipa bi kum nipa bi tubojagu nipa bi se niema echi wode bombai we nyina ka ho oni lances what me kusidan akobie clinic atudin abortion operation nipa go abortion nyina ho abortion na ma unim de nsem wo kasa na
deɛ ɛyɛ wei ni sɛ emu hɔ na ade ne ha me no me pɛmboa nti me kama asɛm me yi unamba wɔ TikTok a na ma bɔ mama ne na me nemua na me kɔbɔ ma wa no so me kɔbɔ sɔfo bi amane ghetto pastor bi na me bɔ na amane no so ɔka kyerɛ woman trafficking for no mu delay na ɔka kyerɛ narcotic for bi nti me ne narcotic for no yɛ kokɔ kyekyerɛ ɔmo baby na me kɔɔ yɛ no nti yɛ kɔɔ woman ne wɔ no yɛkɔ woman ne ɔno mu no yɛse biae hɔ no yɛfrɛ kasoa ɔfankɔ TV3 ne mu ne TV3 ankasa kasoa ɔfankɔ TV3 ɛnyɛ TV3 ankasa TV3 ankasa de nkwasa sɛ wodi omundi ɔnkɔsɔsɔ akwadwe smart wɔn nkwasa sɛ wodi TV3 eti ɛyɛ kasoa ɔfankɔ TV3 okay yɛda ase nkrɔfo me ne nkrɔfo ne kɔ talk show number Vera papa so person ne kasa bi enuru ne ho asem ne dinim to ntwe ansa oba be say ni ai oba kana gum ye nim pa we asem ara fa wono ne ho ne kwasem wo papa udin da bi ye pa bibi ati awo ya bro body ye asem obi na atɔ ne ba apiaka obi na wanyam na bosom nkono anu wa obi atɔ no anu asem ne kapa anu no sika ne eje asem ho a yo kasa nti ma eba ne sade ehu wo mami we hu ni se ukɔ ne yard wa we tum na kasie bi nti unkwa na ukɔ na wu a ye tu twene abra obi ehu we kyiri kwan ye hu we kyiri kwan tu amna wo yard mu ono kasa ne no mu to se ebi ando di hu na Debi sebeya Debi o se Nigeria fo nti krado wada no Nigeria fo ni nti ewo ni nti ye fe se Ebusuafo mi do bibia siso Jibrema ye kohwe video no eba yesisi ade we are not saving our own country o we are not safe because sisi anyama ekoso ewo ye man Ghana mu ha de ebusuafo anu ahia nkasa se wo do ba wa wo ye mba ebe kwa akosisa sika ebusuafo anu adi nkasa forced labor yate nanso na ye nim se ya se ye nua ba no na wachechi asem no mo ama yate ase ahokyere edi nkofo bebre ebe koti bie bia omonye omo adwen se omodi omo hu ebe hyem ebusuafo asemi anu ehye maame no ye frɛ no na ebusuafo hwɛ nsɛm a ɔka first one osi oni mababa wa no wo babia nanso producer ne kasa ye ne de obo ababa wa ni din ebo ni surname sanso ka ho e kire se onim no na lady no so introduce maame no e kire ye nua ba no nso no ono so si asem no onim ho hwe nanso ekowie kire no onim hu bibi so there is something fishy e wasem we hu enti se na ye maame ka ye no so omonyo omo adwen so omo be kasa ye be make sure say bebi asem no da no ye de bede ye de beto ho no esan se ye nua bei e na ato no e na enne wa ba betina ahemfie TV a odi ne nkomo e de akire ye nim ni pakro no nso obesa so akosa atibia we mu yesre memfa abofra na se wuyemba enkosisa sika ye nua bei me did this ontime na because untime nkɔ pains we mu enwie emfa oba emma obi enji sika wa wuyemba witimi akɔ forced labor when you 9 months now so abofa no onye na adwi so obeba ahokyere nti wakɔsesa oba with money enti enne so mo ka se fasika no bra na beje oba oye ne den ebusafo maame ne ka se oni mababa wa no wo babia no we were assuming say maybe ababa wa no na adwimo kana kakra now so lady na o ka se oye witness to that no fe ba na me say na the thing is true asem na ye nya ba na ka no eye no kore enti sisia no ye nya one witness say oye witness to that. 2 maame na ono no ka se oni mababa wa no wo babia pe di ono no ka wo TV no so no
Osi onim no wo bebia. But per their producer friend no kaye no. Onim ababaawa no. And ababaawa no so no introduce lady no. I was ade no nso no. Aba be testify. Inti no. Ekyere se ade no eye no kole. Inti busuafo se na ye ma me kaye no. E besa nso atena story no su bi. Wa hye omo se omo mra komase. No omo bra oni omo endi sankomo no. Enti so omo be ye omo adwen so omo be mo omo aso aye den a. Ho na ye maame e be kire omo nyansa. Enti busuafo ye mfensi ha no. Bibi bia be fi story we echi e dia be bia busuafo. Me de be ba be somo e wo Emergency Ghana TV. Channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so. E wo comment section ho. Eje amami edi amiji so ane keche mami esi enesen. Ye be san so edi nhemu e wo fidem ha sensu ebiom. Ebusuafo.